iboto nami, dia kapahupo nami, saluhut na. Barita nila pirang, mardak kabulubira, barita nila linggan, sa itang barita de sa Olivia. Sarko barita, purdulo ay buwan. Takasdo, buklas ni rohanami di baga sa tityo. Ay tung sangap dohami di betamu, aka raja di Pangulong. Pasudi batama hamu sa luhut na porunami, hipas-hipas. Dia kana ni ulamu, lumobima, dia kana tinongos dito dinami. Atik tumarong lupe, nasusikop dia kapang gabi. Utangnya ke kami na di bagasan Tikyo. Di hamusudi raja di Pangoronan. Tubuan laklak mana so tubuan laklak. Tubuan sikoru mana so tubuan sikoru. Tubuan anak mana so dapotan tubuan anak. Tubuan boru mana so dapotan tubuan boru. Alani gudang bihamu akaboru kunoy. Elaku lakan ma tanggoy ko piluku. Talipasa tanggoy ho ni horko. Pepeng caur matua hamu saluna raja ni Pangoronan nami. Pairing-iring anak, patogu-togu pahopu, saat hamu saluna, marnini do panon. Ibaga sa Tikyo, lunga hujalu hamili. Sobba ni hamu aka geleng na. Perguruan pergusuk. Oloboy, bayi majoy dena. Goblas di Roma doa di olu. Ya.
Nagoy be, pagkusi. Barita na sunsuk parlong panatabo. Asing kope hoda si Hami na dua-dua namyo di bagas sa tityong. Alani, Panginoon namin hoda kasaaran to tityong. Parguan pargusi. Barita na sunsuk parlong panatabo. Nung atos kope hoda si Hami na dua-dua namyo. Alani, tinahuay tiyo, binay tu panguhatan. Ban marihami si tiyo los penumpukan may yang mau ambil nari peparani untuk tapu mengatur. Baik mahamdul. Adong hata ni situ suara dok kodo si paimaon jojo si adusan. Jok kami di son hanginguna dijaru namarapang namarjoron si gonggong na sa isina. Asa dia malalakna dia maunokna dia mahatana takas mau akhirnya lari peparan de pemangapur marbobo. Suku koras asa takas suku kunda takas mau buat pola ia takas hahaduli namin wahai waktu binami dan itu tenakas namin itu langsung dulu baru dua ia buah-buahna raja nami biarin nam salpu nam betua dulu do dan dua nami uput dua dulion jala di sakabe rohanami tuari masuk di sima taruh menota tuinganan para dia pasatok kinani laos pasayot tama ari-arina laos di bagasan lima akar raja nami raja ni ahaduli panampol nami diduk dusmi rohanami dinaong hubay kami simin ni pinopak ni upo mangapon Laos nako tu simin na batu na pirima upo dua tulion di batu marsusun beri merlapis na bidadu mulia yatiyo asa tumbatangnya kamu akaraja nami anggiat di budian ni na dua nami na saur batuaur opu dua tulio di pasu-pasu tuata hami sudin nanti tinggal hona pinoparta di pas-pas siga jamuko gabi hami horas sami dos rohanami seluhukna hami akan amarah-amarangi dota kaboru kami ia menunggu perajai bayi mawa-buana badanami Gabi masalah horas mata kerja gabi. Sami mapanukum. Hahadun muna raja di panaboli do lapan suasuna nang hang kita. Asal kasma mututu maruma kita kasma mu tutu nang mamora. Di nang baru sungguh matutu. Ima amatta opu dua dulion. Diari nasapi. Ibaga sa partikyoro tutu. Apala diari di lambok di Borinon di arau kamu hami ima hahamuna doa tuhuna lahu mawadasi opu dua dulion baga setikyon asagia betutu diamuna anggi dolinami lumogi ma peparan ni kumangabu dilihat tuhat tama tutu diamu diakkan amebet ibu bumagorong diakkan amebet diakka pasikola tumisu nama dia kapal sekolah dia kana sodabok karezona sai pasa tuat taba jupang matotong na jinalhanna dia kana so tubuh anak ditong sabat dari batama tutu tubuh anak dia kana so tubuh bor ditong sabat dari batama tutu dia kana silas nero tubuh bor dia kana sematua sa watutu kamu jurason dia kana watua jala totok kamu nagabe lau makajari jakka nau poso
asa marite matutu dona nami matotong di bagasa patikianon asa gajangin na gunung itoru marmare dumbatua takas do boto hami amu ang idun nami jol maragay bedo hamu jalasi marohanya mata na matua di mata samamu apa luluna satu na saru batua asa ini batutu asa dora luka mak luku batu luku di purian ni amata opu dua dolion gilewan amata di mata mata tong dia mututu saluna dia ka nama titor pinoper dia ka zomana bisu dia ka zomana nabistar jurason asa totong tutu takasam tutu totong saat tudul kamu saat tutabuan nama siapa nami nak kamu seolah pak digau masih tukul tutu suka dirobian asa berite tutu asa doran ke batu gudok adora titi batu horbo nang mau seluruh tutu di pinopar ni dua mau mengapu sama tutu pai ring popu jartakas satu namar ni marno asa ima tutu asa binak ko kudu mata kasba tujuan ditabian tusi mau tutu mangalaka manglului ngolu ni perbedaan nangol patojo si tusi mau apalalu nang kota pasau ya asa ima tutu asa tempat ni sitinggam ma didolok ni sitapawan manang dunia yang totong maringan totong mamu di ramot ituan marania mang asitun nami upaya kami ma wedang nami asa wedas sama amata kepudor pardua progresif siajur mula-mula na siajur mula topa beda mang godang mula-mulai padumar baru murang matu godak sopai dia mengamang pardua berkesenami baik damang ma godang mangliati asang dia tuliat manggabe perurasan di pinop perri saluna o pemangapun baik damang ma godang mangliati lasoni ma diamo anggi delinani pinopare opomabul tidak bisa tikio itu nunga tumbe kami amu di nabartus diro itu di iba ginang sormetua ima mata opo dua ala ni totong mangido matang yang bahami tu amat dalam waktu di bata asabis sarma matani hari poltak matani bulan mama suma mata waktu di bata dito sama tadi bata mediamu anak nama batahi asa di jolo memang ada seduon dipuri spektrum dito gato memang totong raja si sukuron dala tatong takas bormu naboy paulayan nama lo nami asa usah lebih kami
tusi nomor tusi. Maksud tuh kalau pahamu baru bisa beda-beda kamu asal sikop. Oh iya jadi mak. Perangkat putusan namin asa usabi hami jo amilul namyo. Ima pinopor itu untuk mengatur gagasan praktik yanon. Kalau ini totong mak mangido ita totok tutuar di bata. Anggia betutu sebe tuat tadi bata. Di pasak matu amu saluna dia kapasu na marsinut soki. Asang dia tutu di turian ni amata opu dolion. Totok nama siamen aminat kemisolapan di gaul masih tutup kolak surat European. Asa ada horma songon hata ni situ anak dokter kuliah sebagian lima takas ma di atas ni pengeringan. Dihita totong dia ka nama maranggi. Jika saat tuat tama dihita totong todik tama takas sa masih pengeringan. Iya betul. Jadi anak tanggal suhud panaboli pangalapa saat tuhita karena mana marangi do yaka do ngatu do masabadan do ngasukop dison akal aja nami dari tangiang na pinangilumunay sayang diak na najakom babar do todi isapa tuhat kamay tuami sa duhut na ani saudari Roma hamilaw manok bahamuna akado ngatu nami lumobi diak kahadun nami didok na tua-tua sudah pulung na peso sakot dari pedia dan sudah nak peci jamal nitakan itu dia kalau sama dia betul mana di sobat-sobat nami balas paruan ngerajai kalau kita pagi dua kurang abang permusik kami lama jolo kodak sobat-sobat
hahadulin nami dia kahahan nami saluhutna walaupun songoni petupana kerajaan nami nang sori pada las marwani pada guna las marwani pada guna si titik si opama gulang-gulang pangarahutna songoni petupana noeng saya ulang babina sura na pinopari waktu mengaku mungko memang pinopari waktu 2 billion di bagian seperti kyo itu tuh dengan tekas sudah sehani roham itu tuh anggulin nabi lau pasangan po kami ima dinapasaton galang-galang neberja anggia itu tuh bahasa amat amat tuh di bata asa binangani tarabungan na binangani shoppingan na torok ni tarabungan asa kusang na mapori dulu bangsa dua Horas Maria perjalanan mau memanang apa tiga saya betul asa doang masa menghata isido tu nama dokon piso nama repalo menna bidan matu saream asa horas mahami dia kah angguna nama calo na pinasa muna saya mau bagan dalam musik kan ini nama ada wah angin dari ibu yang mana gimana aman par musik nami asa dibeli na ay betio di harapan do panatapan pertama masih itu ay kedua mat wasakan uni do tinggal alani opung obat kita para di pertikir sa marsujoan morodumpe basa tayo mado hata na ulion hata paso-paso tu akaya na kota sa tabi ihamu sa lubuk na dan nagabe kenapa dan sabar satu arodo iban ulo so apara di pertikir no basa tayo ma upo hata na uli hata paso-paso pasahan mati na kota ima hata na uli ima hata paso-paso tu pasahan luluan na so madua gabi dihamuna bona hasuton nami mga dongdok kami rison borubus ni siput tagon ima paribang mo langsung di situ kasi hobi langsung lima peradakan nagadikul langsung lima hopar huba dinarohami di mapatuaw ni opuk tuan durion Tanyang kami tuwa rupan di debata di pasu-pasu mahuna. Di pulian di upuduan no. Di waktaran na di nanti ipun magulang na. iya mati Dia kaparsikola di debata di sudah bistaran. Dia kanong tampang makangna. Di pasu-pasu debata masuk dalam masuk rokok ibarat rokok itu di rokok selama 2 bulan dari yo. iya mati Ano mak masih dijuang lo mak sobinabawan. Tangyang namin di paso-paso di Batama di Hamuna horas na di huta horas na di pangaratuan iya mati mo tutubok tangyang pangiruan namin sa lupa di Bata di paso-paso di Batama di Hamuna secara suhuto atau totong takat samo di paso-paso di Bata ya kan setubuhan anak mak setubuh boru mak iya mati ala di doon namin masuk di situ dua asa bitang na orang murid ubud na sumurok duduk di Purbatua. Bersama Tuhan tadi pasu-pasu di Hamuna. Coba anak mamurulis boru torok tak kasih dengan muna saat sorong madua. iya mati Asa pinito kutur mari ko beli tabian. Curi hamu mangalak paparan 22 non. Isada suhutor paparan ni opo maapuri. Di pasu-pasu di Batama. Bisima hamu dabok parsaulian. iya Alani baik kamu do uning-uningan ni Kamalo, di mana mengodasi, oput 2 non. Pero kami itu kodang nami atau kodang mula-mula. gabi Amang nama lo nami. Siatur mula-mula, siatur mula topa. Baik mari kami kodang mula-mula. Asal mula kali mula horas opun hasutono di bulian di oput 2 non. Dalam baik mari kami kodang sopa. Asal sopa kami turukan di bebata. Mari kita yang nami. Bisa apa pasu-pasu naik. Ditanya kami di ulo di panggilan kami dua lupa dari mata. Alani orang papa kodang mula-mula kerapon kodang baik.
amanami opud dua dolion. Baik kami kodang lagi. Anda berhubungi kami dan pengenam na amanami na nami lumuwi na kikuparjolo berisian dongan nami bariban nami purus suang song ninang di hopar balok suang song ninang di donga sepalok pan donga seperadatan suang song ninang di seksi suang song nimu se lumuwi na sian hula hula nami serek patulang nami sian tuga si Bobi do uria mau lihat di pasar roh nami siapa di hasubuton beri kami di haroro dari bagasa pion rumah saya nasroh nami mungkin persatuan nami asal kita masuk Tuhan ta dia kapan iduan ni hamuna saruhna di budian ni abang amion opu 2 tulion di patutu Tuhan di batama tutu di hami saruhna kelas geroha tuak karena mani asal dia siga jamur hami saruhna jalan sito pinopar Raja nami dihamuna kapariban nami hidup kata di situ tua dan sudah pulungan sudah dipadia dan sudah ada doa adik pesbenon nami susagia opiat kerajaan makena neng Roma Johani Roma diuk kamuna sadia penon dabuy terpatu pahami lasma rohamuna amang perang nami baca amang kodang sobai asal aja nami mata hotonaka bariban nami hula nami doa sahuria nami salur nama kaseksi
pulang na pangarahot na. Molo song ipinabuhi na patupahani. Tuhatay na naman buhi pasok-pasok na. Sampai na ito ang pihang makoda. May makoda sila lugat ka kaputuan. Banyak tanya namin baru pada pasok-pasok namin. Hidup na dua-dua dulu tentang kerap kepada Bu BGD. Di nama kontra si kami ini tetap pun dua-dua di bawah kamu di bawah saya. Tapi yang nabi baru pada ibadah di pasok-pasok namin. Gabi mana di ulamuna si muna pinah. Tuhan kamu perdagang mau mau pertiga. Atau tetap di pasok-pasok di bawah bersaruna ulamuna. Tapi yang pasok-pasok di bawah Tuhan muna. Bos sulit tuh yang nabi Tuhan muna pun harus las maro di badamu, las maro di rodomu. Atau mungkin ngasah sulu ngasah atau botem. Ngasah hoda sehari. Dan juga tak pun dua dulu. Di pasu-pasu di basah kita terluka. Horas dari kagian. Aman nama nami. Binawat dio bila keperluan. Bagi hari dio perlu berakaran. Pasa rohan nami Tuhan muna saluhut na. Di saluhut na dia kahata na uli hata na rin ganata pasu-pasu. Na pinasahak muna Tuhan mi muna niya sundan nami. Doro nami matutuson nilo kon si tua-tua. Asa tutu main nadu tio narote. Dia kahata pasu ata tangian na pinasahak muna Tuhan mi. Saya unang may muba, saya unang may mose. Asa horbos ito tadi sapang nawalu. Ibaliat itu macam pare di hutan ngadu-ngadu. Dia kata nauli yang tanda degan. Tangi yang nong pinasa muna kamat raja dengan tasori padang. Takas mai wapu hami martongan hijabu. Sahak suru sahak tuwat-tuwat di tiga ras. Nung asahat dibuka sa tikyon. Tapuk ka ulaw-ulaw ima ulaw parsor batuaw ni upud doan dulion. Sahat pa ita horas sahat nang tukang kalian. So manima pangapo sa kami horas jelagawi. Naing magbayan. Meron cewek. Ito na dua nami nahukahulong ihamil. Tuda mangon. Naulibasaon. Naburjo. Asanggiat. Hami na tinarikon na. Tuipas na. Jala totong paso-paso nito hatta. Dapat di amang para musik namin.
terus. Nang Bapa latahin naru aku puas daw Bapa. Puas daw madungani ho. Nadapi walan melalui telepon Bapa. Walan adung hatam madokor rotu batam. Lasiero aku Bapa. Pature dolau kamar lampu mamu. Bayas tu Bapa imalang lasirong aku. Unakun tu Bapa. Bapa. Isang may tada Bapa. Bolos ang nagali ako. Bueno, kami bebas mengapusi minyak daging mi. Ida terus atang kutuho ka Bapa. Alay maju harua. Amaro tikina Bapa. Alay puas do kami marbaba Bapa. Malihat mada Bapa disudi ngolong mi. Disudi labaw mi. Bolos setiap telepon na lapok ako mga siya terus. Tersenyum Nino di Petruho di video calling. Nang, burukku, itu, nang videoku wika Bapa. Seorang mau ada Bapa ngarabi hodo oma ikan, nggak masih coba tangga bihamukan. Makorasi masalah muda Bapa, dot oma itu habis sudia kapinoparmu. Hola udah narodun lain disekion Bapa. Alam di situasi Bapa, helamdang dapo cutina. Semuanya nang pahopung. Alam mengikuti ujian Bapa, ino di doko Bapa kan. Oko sao cita-cita niya kapahompuki. Unang gabi susah, ido hatam dakan Bapa depiktangi. Sahat mata be nada Bapa, sahat matang yang nada Bapa. Borha mah oda Bapa, selamat jalan mari oda Bapa. Selamat tinggal mari amin. Malihat. Selamat jalan buat opung, semoga bisa menjadi pendoa bagi kami agar para peparangmu dapat sukses ke depannya. Bapak Naburcu, Oma Perpudi Saan, Berguna, Bapak, bersirang nama hati kita, jenazah. Borhat namaho among naburju. Sadapan hutat doho di kami. Gabi jamita namang ngolu matutu. Ho among naburju nalaku. Di hami saluhut na pinokparmo na tangalo. Boy hami marsada. Satahi hami sa uluan. Tudulog ng tuturuan. Dijulong nama hoda Bapakku, ibu-ibu nama kami. Sengkiok matutu kami saluhut na pinokparmon na dipinggal honmon. Boy mahami gabi sada situruon di dia behame maringanan. Songon akka boda mima miyamma di roha ate-ate ng pikiran nami. Jalaboy mahula ho kami diganugul ni igol nami. Ala sa sitong namulo songon au sadapan hutak doho among naburju. Dakea di patuduho holsom maradopot akayana komo. Si hol ni rohai si alomdo. Haji dututu. Mulai di bagasan bersok. Dampi marama marina kami. Alea dong dong edison itu kudo edakku sekam. Postur aku di sini. Nagahabi ahama do ina mahamu itokku edakku. Nawoy pasadaho kita pinopang idamang do dainang tujuan nyaryo. Ang kasigadyang umur mahita, sehat-sehat kita di pas-paso tuha kita sa lubuna. Ahabe tutu akan nataula boy magabi si taulas ni roha may tujuan nyaryo. Borhat maho amang, borhat maho among, borhat maho bapakku. Sama nerokam yang niku tentu masih lihat mana nih bang. Kalau magkuling teleponi diangkat to Aina sama dia baru itu masih olmay dari sogo dati bapak masih lepok do suara ni manunung nga dibigay semua ni. Sira nama guru seluk arsa dari roh.
suamu rina. Samanino parnguluna marsari-sari malanganimu. Mago mana pojok na di roha na bapakku. Mulai di sini podami. Salah naik kodokut. Ijolon nama oda baba. Dibudi nama kami. Sehingga makana sukses surya kapinoparmon. Hirim rohania. Boy menan martabat-tabat dope kelas ni roha di jolo malai nga iman pengatur ni Tuhan. Dan sekakmu sekapudang dalam mudalah konina Tuhan Yesus. Jala idonahu hapor seai habi. Sahak maho. Tusiamun di debata. Perdikan basai. Jalahu hapor seai doha. Habidui. Marhiti akabernolam. Naung binahingmu usudi ngolumu wapa. Ay manabuhi asahat ang mga di hala awang songon hata pertulima doboloku selamat jalan ma diamang manopot tumani semergu memahami akan pinoparmu jala di pasu-pasu di batang tu julan nyari jelawui hami saluhuna pinoparmon di baga sesada noha di baga sesada pikiran di nalaho manurusun udam di tengah-tengah kami aka geleng jadi makorasi ma salahnya mengtuani satu hatta ma nawa masuk-masuhami di mahata kami mulai Bapakku Nabuju, bapakku Hasil, bapakku Lalagu. Iparom tu batang bapak, maselas do, sehat, ipas do. Alay imatiki na bapak, Roma ho tu bagasu. Songon nagali pamatangmu. Ibu kami ho rumah sakit do elamo. Diperiksa ak medis maho bapak. Ahamahata ni medis. Songonom ma natuatuan adong songonom inna. Diskusi kami sudah bapakku hasian, bapakku na burju, bapakku na lagu, tuak kay botokku. Papos maruham bapa, dia mana terbaik inna. Usupku musi bapakku, i mana terbaik. Alay bapa, au mamereng ho. Sehat dohonyan. Natape gali pamatangmu torang do. Aka pamikirio mudang mago nang boroham di rumah sakit i bapakku hasian. Alay ima pangatur ni debata dilakani bapakku. Jala martangi yang doho lau manopo Tuhani bapak. Jadi bapakku hasian, bapakku na burju. Nunga berap hamu doho oma hasian. Nunga be hamu na be hata pasangan sehidup semati hamu bapak. Muluhau dan ngahabis beduku bapakku. Alay pos dorohakku mangidoho bapak. Si partangi yang do bapakku. Si leopoda tuhami gelengmu. Siang gia masa luhutna. Mian poda nangakahatam. Tuhami saluhutna pinoparmo. Songo pita-pita nami di saluhutna ni hata na makaulongi hami. Si sadatai hami. Doho taka iboto nami saluhutna. Molohami memang matian nama. Molohami do nama dia nama. Beh molo iboto nami siaka. Molohami dang matian nama. Ala adong do pe iboto nami siakangan do ida nami. Ala ni bapakku na burju. Sonang maho manopo Tuhani. Tinggal madihami akapoda.
sayang dia maboy di ulah kami di pudian ni Bapa. Molo songonaw sa diri Bapa, budang doha hurang aku maradupok ko Bapa. Alay tetap doho labok mga dupok kami anak ko. Labok mga juha-juhami Bapa. Sayang dia maboy halabok kami terutama Bapa. Parikel ni Bapak kuboy hupeo pi tujuan niya riyon. Jadi songonaw sa diri Bapa yak kapahupumo nonom songon ni pahupu si regar dang boy ro Bapa. Alay di san nga di benda sida lama di tano parserahani doho Bapa di Bataman nung nga di bayan nakahalahi penghormatan terakhir tu Bapakku. Jadi sonang mabapa manopot Tuhani. Au songopur siya kangamu madu selamat jalan madiho Bapa. Pagjabar maho di harajaon ni Tuhani. Sonang maho da Bapak Tuhasian, boy madipeu pami sa luhu po dami. Muliate. Amang Cimatuan wujud dan pagawa berdoa saluda dari wakon dan kuang ke posisi betuku dan kuang ke dua bakul dan ada semua nasu bengau jurat tu amangon jala amangon godam daftar bilang akan dikebasanai de ulila gune dohot kehidupan sehari-hari kau nilai nga marula lo ni tu pulau Bataman jol mana seret ni roha do amangon jala di memehon hata tua hui ngoi amang untuk dohot seret ni roha ido abid na tama dan ada bicara ni roha di amangon bolo sejarah kembali itu sejarah ngaju bolo amangon jol mana mamora ima sejarah na huboto alay na nga dong kicang ni roha di amangon ido tutu iben na hulokon songon bapakku do ala au kelas 2 SMA ngati buau maten baba go aka puda-puda nauli aka di paradatan saya terus dua umar panukut tua amangon memang na iba na kurang takap iman na mga tusi salut na aka ruhut manang di padohan tinalaw pasato na kahata alay dan seganaw manungku na mangon ima songon sejarah na boyu usari tao dihita salut na jadi songon ima amang simatu aku na buju di jolo-jolo ni maho di budi-budi mahami salut na makorasi masahalam tuhami salut na pinokpar terumubi terkhusus kami salut na kaburu hela sayang giat mahami salut na di budi ni damangon bui gabi tubuh di hami nagabi sisa daroha hami saluhut na akapinokpar jesomon di mana buhi upasa badai Batama na masuk hita salut na Butima selamat jalan nanti amang Cimatuaku. Selamat jalan ya Bu. Jangan tersebut. Ya bagaimana nih sekarang? Selamanya. Sudah ketemu sama yang baru, menjalankan terus setiap dalam doa, apapun bisa ke surga,
Amang, selamat jalan Mari Amang, jadilah pendua buat kami, tenanglah di surga Mang, apa juga biamu roh inang, mulu dan Amang terus, mulu paru mekuha nggak keborupin Amang ngodok, toh may amangi, menjadi apa rumah Amang. Buru juni amangi namar parumani kuingo di amangi jala terus sanggup nami amang upabor hantami amang sekarang dalam keadaan sehat sonang maamang di surga sonangani pasa mata binami amang tuinang kamu mato na dokon na amang cinta sejati dohot inang selamat jalan pada amang na burju. Jadilah buat kami, jadilah pendoa buat kami semua penopar ni Amang. Di pudian ni Amangon, lam tu sadana mahami sude penopar ni Amang. Tu kompak na hami sude akan namar anggi doh akan namar reda. Ido pudian ni Amang kuingat terus ida Amang selamat jalan ma Amang. Jadi murung hati Bapak. Terus ya berpin mengudu 2 minggu mau di jeluk Bapak. Aduh kok ngebau buku magi doon. Ikut ba antarong nanin na out ba. Udah aku sa minggu Bapak. Yulo yo. Sa gimana? Ibas daulah sabi nga gumos daw memberkatan ko na isapa layayong ko terus siya mama jepulan siya kepiamang mo bergeru bisiri mo ko kamanguli na nakababukon uy julog ibatan papa gawak ko na burju Batung gudang hata-hatai selama di juluk guru minggu jalan berhati-hati di judi anak dong dia tahu kok alai memang maloro di napa satu kata gua usip belum hidup kok tuh bapak ikomar baru udah inomi ingatan gua ada kok susi mengerti kok Numasa manamasaon Odo habis pagi doamu Nazar apa bertobar doamu di surgoi Oh Bapakku Aku rasa masalah dah Bapak Aku rasa masalah Bapak Ini kesejalo karo nasubino tu mangarti ona apa tuh ngaso nang horak do inoni terpakai mun nangoro ama ilo hatang tuero dan nabu habe saru baru apa siang ni hatra jalu mau narapu daging mati hamu dan dalam tu naro ilo mapenau tegar baba anak-anak melusi patut-patut ko kabarin akan masuk pas main ini siang tersebut baik jadi dulu nama bapak dikuli nama kami kebetulan parmon napos aku naga di pertanian ko nagui ho jonok mangilik Tuhan dia kagajang ni sidalanan ni akababumon terutama dada kayu dada buru